جان دبیت کو بوان شرطین هی زوبیتن ام بحثا دستور دهاتی سوریا بکن لگرنگا کرد بزانن و جنوکه و کار بکن حتی کو دوی دستوری دا مافین بنگهینین کردان یک بیگ بهنه ورگرتن یک جوان جی دان پیدان به ملت کرد و که ملت که خدان پیگه و خبات کری و قربانی دای ده دیروکا سوریه دا هفته یک درباس بو لسر سوریا به اسد لوی داره ام دپرسین آیا هیچ رایک هیا لعنین کردی لروجاوای کردستان به یک دست و یک دنگ بچنه شامه بوارگرتنا مافین خود سوریانو دا نقاش و گفتگو دست بکن جهجای ابراهیم برو اندام دسته دانستان دنین اپوزیسیون سوریا و اندام کمیته پیوندی در ویانه کسی دپرسم هجای ابراهیم تو بخیراتی کردستان بیستچار ام مراغ دکین مچافله و چند روزه جیم دپرسین دسرو بندن وان ناکوکیین دنابرا آلین کردی لروجاوای کردستان هی دسرو بندن و پارچه بونو لحف نکرنه دسرو بندن جبهه نکرنا رکفتنن هاولریای کدو هر وحده که هولدان هف پیمانن آیا دویده میدا هیچ آسویه که هزین کردی لروجاوا بگهنه یک و به هفرا بچنه شامه سپاس بگمان اخفتن دوان روجات گلکی تکرن جبرولوجي اما وك انجمنا اجتماعي كردي قالك تشت مال باش قحشتن يعني 10 سالين شوي چقاسه ايش وزحمتي مال قلبي اداري والقلب هيدي واويديتن انا هاد دفي قناغه هستيار دي ما قالك تشت لباش قحشتن ام بيجن شرط ومرجع ام كاربن يعني وك الين كردي بهفر كاركي بكن دوی هنتشت بین خویانی کرن هنتشت بین زلال کرن واکه يعني يكجي ام يعني تمثيل خلقي روج هلات وباكوري سوري دكن يان ام تمثيل كردا دكن جبر بشيدن تيغوتن لسرا غهاندني انه الين كردي لاوجيد بيجن ام نا اليه كردينه اما ام نرتيا براتيا غلادكن لفان شار محافظة جاملي هاني يادن شرطك هي يعني إيرو دوري كرديد ما ترسي جلك ما زندي أو ما ترسيجي تركيا بزلالي ودنجي بلند بيجي أز بكاكي لسر سينوري خو قبول ناكم دنيا تفدهاد قهرتن يعني هم بالا خديني دهرو جادي يعني لسوريا إيرو أحمد الشرع إدارة دكي قبري دهروجا نافي وي جولاني بو أبي كسي كاري بو بري نهاش قاعدة بك جبهة النصرة بك هيئة تحرير الشام أنها سوز دي قهرتنكي بك تاني بيادي قسدي نكارن آخافتنكي جبو برجواندية ملتي كرد لكردستان سوري قحطان هاد كرن قرباني جبو بكاكي نكارن آخافتنكي بكن بيجن مجي ام نما على قدارن ببكاكيري ام جوان دولتي زلهيز دخوازن هن شرواني بكاكي قد نافمت هن يعني جي دربي كردستان سوري جيهكي دن دوركي دن جوان رببينن مجي ام وقبشكي خلقي سوري وكردين سوري بآلين كردي سوري يرسن بحفظ صالي كار كرن بري افكار نكرن هون آمدن لجلوان رونن نقاشان بكن انها رونشتن حر وقتي يعني بوني ليه يعني هجر يعني فان كارانكن يان دفي ملتي كرد قشي بخور غرق بكن يانجي دفي بجس اوي خوفا نقرن او جي تشتغلك ما بس تاتشيا اگر وانا دست يان جيرانا جهان برانجكي جرانجان كو ايدي علاقه وان بيونديا وان ببكي كيفنينا ما بس تاتشيا قبل بيجي همو كردان لقال خو غرق بكن يعني بنقاف بكن وتنا بكن جناف بكن اما الجور اقداري الدسمه وامجي امريكيات بينن اوروبيات بينن كسكي سوز ندايوان جاوي وان بباريزن جشرك ددوري دي تشيبه ما وكي قوت انها شرك لداره لسردريه مي جي افانا جسينور دور نكهفن خوشبككي قطنكن تيكليو خنبر وشي زخت هاف بيمانان لسروانتنك و ارمانجا هونجي دبيجن راب جهينن دبهوريا مد هنكي اجندي وان بر يعني د مسالي بككي
gelekî zehmet dibînin ji bo wilo jî ji ber çi? ji ber yanî em nabêjin bere îdeolojiya xwe mejiyê xwe ji hundir de biguherin lê divê qebûl bikin gê tiştê xwe pê xurt dikirin ew tişt çû Eyran ji Sûrî derket rejîm roxiya Hizbullah nema yani ew xeyaratê berê li pêşiya wan hebûn heger hêzê hevpeyman li alî wan nekin dikarin herin gel Eyranê gel rejîmê gel ew tişt nema aniha em wek Kurd gerek em wextê li ser xwe winda nekin îro ev Tu dibêjî ew tenê mane? berê ew tenê manê gê yanî hîn jî ji fikrê xwe ve nagerin gê doza Kurdî Sûrî li Kurdistana Sûrî li Şamê wê axaftinê bikin em ê doza Eger hatu wan destberdarî PKK nebûn hûn ê bi tena serê xwe herin Şamê? yê me em karê xwe dikin û ana em li Şamê ne yani ev çend hûn ê rojê biçin digel vê hikûmeta ve guhês nîqaşan bikin bû hikûmeta dahatî bû Sûriyayan û bû helbijartinan bû destûr bêguman yani ême ji destpêkê de em amadene û aniha biraderin me li wê derên Dr. Abdulhekîm Bişar li wê derê îro bi nûnerê navdewletî re gerbê dirson ez endamê şanda danûstendinê me ez ne li wê derê bûm Dr. Abdulhekîm Bişar îro pêr rûniştî hazir bûyî li Şamê ser çi axivîn axivîn ser pêşeroja Sûrî û bi taybet wek aniha rapora we hat danîn yani meselê destûrê meselê qûnağek ve guhêz hikûmetekî întiqalî çê bibe heyetekî te'sîsî çê bibe danîna destûrekî li ser Kurdan Girpedersin çi gotiye aniha yani neketî wan hûrgulya de em wek aliyê opozisyonê Kurd beşek serekenê jî heyeta danûstendinê heyî Ama hûn divê hikûmeta nû da ya demkî derve mane hûn bûyê çi her dibêjin kes li der ve mayî ji bo em xelkê me zanibin ev hikûmeta ge aniha çêbûyê ji bo hetayekê adarê ne raya kesekî nehatî stendin û kes şirîkê wê tune ew hikûmet ji Idlibê çûyî Dîmeşqê bi hikûmeta a rejîma Dê hûsa çûyî re berdewam bike yan dê were guhertin bi bejdariya hemû pêkhateyan wekî hemû alî dixwazin aniha mumkin e yani van dumehêl pêşiya me bi vî rengî bimîne heger wezîfeta wê ji boî hinekî aramiyê û meselê çekdarî û meselê emnî be tu mişkile tineyê dema dumeha derbas be lê heger ev îdara heyî xwe bibîne انه وê berdewam bike û Sûriya bi vî rengî bi yek alî bi yek rengî îdare bike na bêguman ne tenê em nakin hemû xelkê Sûrî vê ne Tu dibêjî aniha jî em Şamê ne guftûgû hene çûna hewe bi tena serê xwe bû Şamê bêyk û hîn Kurd bi teva bin bi hevra bin aya bi destxistina mafên Kurdan asteng nake ji bo ez baş zelal bikim yani Kurd her wextê li ser hev bin baş e lê çûna Şamê ne qedexeyê çûna Şamê çima bi hevra naçin çima her yek bi serê xwe biçe ew biçe tu biçî êdin baş e aniha yani dibe ge xelkek heyê nikare çareserîkê ji rewşa xwe bibîne ne xwe bi Sûriya qebûl kirin bide ne xwe bi dewletê derdorê bi taybet bi Tirka qebûl kirin bi di wê hicetê ji dest derxê منطقه ما د مترسیه دی او الا ام جی هرم ببن پککه و ملت خو گشی به اگری پککه بشوتینن اف وی در فتحان اما ام کار خودکن ام برید هیئات تفاوض دنم د ائتلاف دنه ام ناو اپوزیسیون سوری دنه بری اما تهمیش کرنا عالیه که کردی د ناف بردا آیا نابیت اگر سرهلدان شراکه دنه ناف خویل سوریا به تایبت لناف چین کردان آنها يعني حما عالیه سوری پاشگوه بونه كردجي ودرزيجي وعلويجي اف روشاقي يك آلي إدارة سوري بكي بردوان بكي ناي قبول كرن دوی وگ آلیه ناف دولتی بیجه وگ بیان نامه اما هون تنیجی بچن دیسا آلیه که دنه کرده هد بیجه نونراتیا تمام کردان ناکه آنها ما ادعا نکریم نونراتیا همه آلیه کردی دکن ام دبیجن او جی لسر خود دبیجن ام نونراتیا کردان هکن ام نونراتیا براتیا گلا دکن يجو عربا وتركمانا وسريانا همو بيك هاتا لوي داري دجين انا هم بيك هاتا بس او بيك هاتا جوان قبولنا كان افجي تشتكي قلكي زحمه البيشيامه او شون دفري عربا شون دير الزوري شون الرقه
وی دەرێ نە کوردستانێ نە ڕۆژاوای کوردستانی تو ئیشێمەل وێ دەرێ تونەیە خۆرتێن کورد و عەرب لە وێ دەرێ هەفتوود کوژن مەترسی خەتەرێکی مەزن لەسەر پێشە ڕۆژا کووردا چێ دەکێ یا گژوان تێخواستن ڤەگەرن دەڤەرێ کوردی لەسەر ڕێکەفتنێکی بەرێ دەناومەت هەنە ئەمکاربن ئاخافتنێ ئاسوویەک هەیە ئومێدەک هەیە والله هێوی هەن ئالیە ناودەوڵەتی یعنی ناودەنە ئەمریکا و فەرەنسا هەمژی یعنی ئەو ئانها دەنگی خۆدگینن جەنابێ سەرۆک بەرزانی ئێمەش خۆ بێگومان یعنی ئەو ڕێکەفتنێکی جەنابێ سەرۆک بەرزانی نامەتکردنێ ئەو جێڕێزێنێ و ئەم وێت خوازن هەگەر کاربن لێڤەگەرێکی خۆ بکەن و ددەمەکی کورد بێن ژبەر چ قەس وەخت هەرە یعنی خرابش بۆ کووردا یعنی هەم مەترسیەکی شەڕێک لە دەڤەرێ چێ بێ هەمژی خەلکێک ئانەها لە شامێ تەویگە ئیرۆ نەبەشدارن divê حکوومەتê de lê ev hewaldanên li ser astê hevpeymanan digel Kurdan hey li Rojavayê Kurdistanê hewaldan bû li hevkomkirin û kombûna hewe yan jî hewaldan bû veqetandina aliyê Rojavayê Kurdistanê ye ji PKK bêguman her du aliya dikin lê dewlet xwe nakin meselê de wilo bi rengekî heşkere li me guhdar dikin zanin em çi dixwazin آلیه دیجی هنکی تجاوب ناکی یعنی هر دمینه سر آخوا انو ما اما بره هاتن آلی مکرنه پککی چکدار برمده خوی برمده اگر اوسا بردوام بکه باجاوه چیه؟ باجاوه دور دبن قفه شرکی مزندهی دور دنی کردیجی شرکته چه دبه مخابن ام ناخوازن تجربه عفرین و سرکانی و تلابیت دوباره ده سوریا نو ده هون چه دخوازن؟ سوریا نو ده ام وکی بری نهاجی مب آلی اپوزیونر ریکفتنی مهنه سوریا ولاته پر نتو پر اوله مافی وان نتوا و دستورت به پاراستن سرکجی مافی ملت کرد ده دستورت به پاراستن چه تشتكي قانوني ديجي كردا بري ينجات پرستي دركتنه بين الغاء كرن بين تعويض كرن خلقي ضرر بونه هر وهاجي رنگكي اداري لا مركزي سياسي يما مد وك انجمن اجتماعي كردي هر محفله ما قلتي امام فيدراليه قوازن آليه دني سوري او رنگ فيدراليه قبول بكن يان رنگكي دني ناوندي او دوی ام اخفتنی باش لسر بکن دوی رنگک جرنگ اداره ده دورا کردید هبی. اجا ابراهیم برو اندام دسته دانستاندن اپوزیسیون سوریا و اندام کمیته پیوندی اندر و نکسی گلک سپاس بخیراتی. زور سپاس دست خوش.